Talo falama o se whapoponga o talamai Australia le Radio Samoa. Ua whailoa le palemia o Australia Anthony Albanese i le mai o le la talanoanga ma le presidente o America Donald Trump wa ia whailoa nei o lo ilo i le temilei le mata upo e whatatau i le whaia o la fonga po tariffs i lunga o le ua mea ma le alumini mai Australia ave natu i America. Ua whailoa mai le tūlanga i le palemia na ua mai o la talanoanga ma Trump i le telefoni pei tai wari putia le so ua mai a fola e Trump o le ale ai se atunu e alo ese ai le tūlanga lea ma ua mai a foi o na whaatūlanga. E lua sa lau lua sputoru wafe tane o le ua mea na ave Australia i Amerika i le tausanga na te nei ma le valu sputoru wafe o tane o le alumini. Whaeroa sa pinangalo le taitai o le tuangai Peter Dutton i le mata upu ma ia ta waina te pia whaeroa atu se whea manino i le pūlenga Trump ma o le sootanga i le vao i tu e lua o le a wha lea ngaina pe a whaia whaatu ma wina pea la fonga ia a Amerika. Ua tapunia le malai waalele lai titi i le whaetu leo Armidale, le Armidale Airport i New South Wales se ia wia le asa sai na ua maita wina se whaale tonu i le vaenga tonu le runway. Whai mai le Armidale Regional Council o le runway sa whaia iei ngā ruenga whaalereia ma ua le saunga le mua tūra wele rei se waalele le te minei. O whai ngā malanga umaianga i atu ma ngai ese mai ma Armidale ua whaale au ngai na foi. O se tūranga wa whaapapape ai le tangata malanga e whai pesuia inga i a lātou fuafuanga. Whai mai le council o lo ngāri rue le mawhai e ngatai i a babena toi whaale leia mea uma. O le whaale tonu fōi o le tau le isi mafuanga wa afua i le whai unga le pulenga ma o iei fōi pasi wa whaatūranga mō whewa inga i le vāo Armidale ma Tamworth. E tolu whale tupe Australia o sai nia sa lato marienga ma le Australia Post ina ia whaawau pele au nanga ia nga iei tangata i whale tupe e whaatino ia lato mata upo e mana o miai le au nanga. O le Commonwealth, NAP ma le Westpac le au fia i le marienga le nei ma lato te tongina le lata i le iwa se furu miliona i le tausanga a wale whaatino ino au nanga ia tau whale tupe i te tonu le Australia Post e mai se lava i no fuanga mautua. Wai mai le Australia Post o le marienga wa saini nei o le a amata whaatino ia o ki topo le tausanga nei lava. Wa ta ua i ripoti wa amata foi whiutana inga le Australia Post ma le Macquarie Bank ma le HSBC. E lima tala vau e au fiai ma se tamaitite se furu tolu tausanga wa poeina e reo i le mai o ni ngā o inga wa whetaua ina mai me le pone e au fiai ma le ave wha malosi o ta vale. Na vai e leo se ta vale le tu ainga le Range Rover Discovery o wherua i Glen Waverley po le te o le se furu tasi ana pō na muri ta i eire helikopta leo mai isi units ma vai ai wala fua i le pitonu o Watewa ma whai mai leo e fōlinga na tau mawhaile au soro tūra whono e ngā o ia mai se ta vale le whetaula i ngā ala i Burwood Highway ma Stud Road pei ta i le manuia. O se taimi murmuriane na ripotia nei whaamata ua talabou nei se ave taabale mo lātou sosola ese ai i le taabale o le Ford Focus. Whai tūringa ma leo ma pu e ai loa murmuriane tolu le sifuru ono tausanga le mātutua o lātou maia ma lo wha ngā sora nei le sue ngā leo. Tara murmuri wa whaamaunia na mariwa se tamaitai i se whale na mui me le pō nei le tai awana leila. O le vaenga o fesoasoani whaapapawe na wala wane i lea whaalavelave i le whaaitua Kurrajang i le te o le tolu i le paveao. Whai mai le 9 News na mawatu lea tamaitai wa mariu wai te tono le whale ma o lo whaataria whaamauninga. Whanga soro sue ngā leo mai leo iei se tūranga o msalumi ei stasi ai whairua leo ai iei se isi si la fia se whaamataranga i lea mata upu i a longo waweane leo. Tara nāna Radio Samoa mo le nei astarua, tātou whairo e fo i a tai au i seisi whapoponga manuia tere lawa whea mga ruenga o whenga iei maru tātou tunu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malo to o lua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tau sima i mō fautuanga, tau soi fua malonoina, ma wha matalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai e le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso uma o le vai aso.
E maua fo i le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lava ngangana, e lea i fo i se tutongi, ma la auloa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaataunga i au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili se a onga a matsa molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whaafitu lua. Po le o lua tasi o no valu fitu lua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Aole o ngā te tonu lo fatu wana o oi. O lau manongi o te mana waina ya souma. A o folinga e tu mau mai pea i o uluma. A o lea ua e tu ua o oia wewa tu ia no fatu. Wa ole ma o tinoa lua lo fale na wa e loa e tasi ai a fe o ole auro lo tai mane la upele so se ya la foane. Aluma veloma fau Langona e o tino ane a whaavavau Wasau tualasi o uma faufauna La upele ane iano o la polonga A olea ua e tu ua o Oia wewa tu ia no fatu Wa ole ma o tinoa Lua lo fale na wa e loa E tasi ai a fe Oia ole auro lo tai mane La upele so se ia la foane. Tau po La e manongi o le alofa a soilo uola Te u maui o ulima masapa sapai Se pese mali e usu e fia A olea ua e tu ua o Oia wewa tu ia no fatu Wa ole ma o tinoa Lua lo fale na wa e loa E tasi ai a fe Oia ole auro lo tai mane La upele so se ia la foane
faina oe Wai umea umau atini lo na taunonga O ani alofa o totoe ilo uloto Uale toe au ngai upulele atua poto Awa olea wae tu ua o Oia wewa tu ia lo fatu Wa ole ma o tinoa Lo ua lo fale na wa e loa E tasia e afe Oia ole auro lo taimane La upele sa unsese Ya la foane Saule pole se malolo ma fau fau ia oele wo le ai se isi na o ma o umanatu wa e avelo fatu Taraflava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. See
oi. Vaya kuya lewa sau. Mokoa seki lava si kenge, ola ala mai I kongu. Wa makanga kumura kalapu, seva ai po seki ofu. Va ayo fau ngo kafe, solo kuma el mais kafangu. Ia uma kule po ngange, umuska kinge meska take away. Sole, 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 o solo fiesida, o solo fiesida. O kui mai fole musica. Sole, 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 wa makanga lue vai. Penga mawala ska kenge, o seki foi tonight. Sumaila ia, sumaila ia. Lulu o vai, lulu o rima. Fa saulo kua. Pati pati popo, pati pati popo. Ale mawala basta kenge, kasiva siva pea. Vai lumwe. I will give a pole, I will give a pole. I will give a pole, I will give a pole. I will give a pole, I will give a pole. Baila yeah, la luca calo mai, bakalia koi, sola ko esa wai. I will give a pole show uso, a lucky lo kamangani. A lucky for oi, a lucky for yao 2 times. Sole, 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 o solo fiesiva, o solo fiesiva. O kui mai fole musica. Sole, 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 wa makanga lue vai. Penga mawala ska kenge, o seki foi tonight. Susumaila ia. Lulu o vai, lulu o rima. Fa saulo kua. Pati pati popo, pati pati popo. Ale mawala basta kenge, kasiva pea. Vai lumwe. Yo me for tapping in my brother, yo so far for shit. Kuwa fake man. Lema ngami ashikele ko. Wone ka o inde menga kai. Sunga tau ka kolengi so mai say baby boom bye bye. Susumaila ia. Lulu o vai, lulu o rima. Fa saulo kua. Pati pati popo, pati pati popo. Dance like there's no tomorrow. Sole, 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 o solo fiesida, o solo fiesida. O kui mai fole musica. Sole, 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 wa makanga lue vai. Kapa de popo le fua arupea oi ya. Sole, 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 o solo fiesida, o solo fiesida. O kui mai fole musica. Sole, 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 wa makanga lue vai. Penga mawala ska kenge, o seki foi tonight. Sole vika se te wa fo inga oi a. Ngalo mai foi lau kama fa kuku ai penga ui al ko aqua. Aya le po aqua. Aya. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire e kuti o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile e kuti o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso ta itasi, se fulu e te aile whaa. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea ai le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Malo soy fu
tua. O le sia fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Taimi tula mai lua sepulu mara miru te ua te ai le tu live. Pa tautua pa wawa le sifonga Samoa. So lima iwa toru a mo. Po klama nganga ifo paiwa ia le lua nganga ifo. Ele lao nei aso le aso lua le aso sutasi o Februari lua o lua lima. Mātango fia fōle nei lao. Ben sopa maramarono tātou ni o Yesu ke riso whaaloalo tawai o polopan pa tā lofa antuai pa e maulunga oro tātou o tunu mai lava I munga maulunga pa ia se o pito titi tā lofa lava malole folau malo sai fōmuria sa moa pa tai I le lofo le tua I lana pule pa soi fua le toi soi fua le olo taito leu tātou I maputa I lungo pe au nganu ea I le tautua wha wau le Radio Samoa su lima I batoru a mo tā lofa lava. Pa tā lofa pa au tana lelo pa tuna pa ulia so staff o au te ronei. Le lau langi a toa meisi o tau bini o tau suina le vai o le soifua. E walawa ni nganga mo i amorona malo poropan pa tā lofa atu. Pa tā lofa e tunu malu le tunu. Leu tu pa lama lo tau lango mai tari eina po le tau tua le Radio Samoa su lima. I batolu a mo poroman pataro pati tino mau e a pia po I so se mautanga se mauta malawa tau lia fala para efu mapu sio tau panga malo le tino le ngata yao to neo tino mau e o poroman pataro patu ma lo fatu por clame au fe ngai mati ngata o to I lungo lo moenga bamba ia manta fale nganga le lopo le limron pa maoni o lana pa mano longa pa yatu pa yane pa ifo ia mo ma no si tanto tia ngamo ia malon pil ngalo ta lofa lava pa talo po la uso tu pa pine o tina tuli o lato fa salanga iso sto ese ia tonu langona o toli file mutu musu le nganga pa ia fulitua do la langa po mai le ana matango fio lo langi wo oi na tu langa e de manosi o le fili malti apono tato wo le li fa ton po lauru to soifua e mai la ngona ina sala mole wi ona ta mai ai leo ia ma toe foi lo na inga lofa atu mpata levatu ia la to uma labo tulio la to fa salanga ia mesona yalo fa nau le po a uma o onga nea so tamai ti tamam teine fa tar fa tonu ia sa mo so waso pie tonu a onga kele ula male kele so ai ia sa tu lava lo ma po pau ia ma fesili ne me fa lo pesasi ai lo loto tamam teine ia fo I mai ma se me mansango fie tala noam fa so ai so tamam so tina ia tonu ia lo e mantua le numero tasi le ngana le na so I fua e aito mātua mora e teito. Au ne ngano, e lei lo kamanga, o te pai atua o e serpang tau lo numna. Ua e whapero tā nia, ua tau mwhai wha Samoa, e a pengka, ua sangwisi mea ai lo whatu mo tau, anong whanau, whiangai ma onga nei aso. Leu papatu tato taimi, lua su whaami, lute o te aile tu lae wha, tau tua re Radio Samoa, ngā ifo o whaiva ia, le voi su tu langa se uzo ia Savea Errol Harrington, toi foi mai volan tau tua staimi o luma tātou maputa ua lo fo kako por kame ngā re ki whaku sa o ai kuri nei musika su piloi e a ngā e tuai foi leo tātou por klame tāne tu lai lima e a taliu tau tua le whiangan par tua ia Miriama la le toa mai tala mai ima o laulangi mai Australia e ana mai foi leo patata no foi stasio sui mai le Henderson gas pe un sila fia I foi inai Manukau City pangasolo foi leo tātou por kame se pa ia le tu lai fitu I le fiafi ai patala batu ai la tau lungo le apia polinga tahiri tu ina mai mangele Margaret Bridge I love that o mga nuenga nges ia fa manosi mo le fia titi a fa vai vai e mga kuai ke ru fe lo I ro marka manga pe ro ma fale ma kwa fale ia o le menga mo pa le longa lo ka ya ia ave sing fa ngoi kau pelo la kiki wo me sing pepa po le fo ma ngai manos ia pa ko ia malo si ngar vengo le ya so disi tu to fa ngar venga malo pale al fie o manu malo lama le nganga le di il fa manos nau tu le no fo la non pe lima fa kaio vai lo le me ka mo lok bio e a wan ngo fo lo ngol lau walu la ko
ya ngalo ngai pa tai le tuam pa pa ka uma por ya le ya wan mano si tino ya mano pa mano si ngar benga nisi wanga te fa ngar benga anu pia wa de bo so pia at ya la kunga le ka manga marka le wa ba amu ya se mangu kalo boy pongo mua pa tai malo lo to tua mtabela anu mal pia pa ti atilo mal no falo to fo be volta tua trenga pongo mua por trenga por sala fai se mon transition ile aso ata yao pa dal ba le pia ngata ili unasa so fia lota lo pa to mo to pa tai amosa mai melpone kalo fai o ngai ma lu mai ngai melpone apa tai amosa ia ungi o ka le lo fa makala ya fa makala pe o no kwa be na o le pola ko o no kwa manga ya mo ko ngol pusai kwa de o fo loto e zera ya lo batu mano la pa tai ka lo pai la nga opu to muli ya my birth ya lo fa mai wa los por minute te ai les putas ile tayau ya lo patu la nga opu to muli pa tai ma to mai manatua fitu mala pa tu la lo ko ya kirangi I pe on ko mamawa ai tolu tu la ke la ko ya kirangi I fia sinia skadia tai la nga opto moli lo patu Maria le sina tava emra ainga mai sinia skadia lo patleatu ka lo fiber to ya Maria ta pi ya pa tai ma to mai yo ka ko ngariki ki pa ko sa o Maria ai ku dia ala ko le sko ya anu e ka ko ai siva la ki mana se ku le ngai musika ya mo ke foi kan Party rock, party rock, party rock, party rock. Yeah. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take it, hey. 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 Let's go. Well, I look to
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Maintaining some things I see, man. Even if I need the same, you see that. Woman, you know my family, I get some. Well, man, you might not wait, I'm no see that. Maintaining some things I see, man. Even if I need the same, you see that. Woman, you know my family, I get some. Well, man, you might not wait, I'm no see that. If I met someone left for a sick, it's the second you'll let my ear, I'm killing. Sound so much. DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my odima, do my ilbes, my chemba na ilken. Forever my love oma, who will bless. Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my odima, do my ilbes, my chemba na ilken. Forever my love oma,
DJ. Sole, eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso.
o si kamalo ai li mai fo yongi fo ele aqua ua seu mai fo ia fika pe ua e makamakaika pai le mai laua mio ma oi ngai vali e ninja uia lo waila ala amale o solo ole awala pe e ke fa ale ke a ole mo e ala simea ngalo o masele lau aba malau makaki o akaile loa o maka wa papangua o wali lau o suya ako ayo folinga wa e mangongi ile fangu sele aba ala koi inga o seu mai fo iau fika e ua e makamakaika pailele mai lau wa mio ma oe ngai vali e ninja uia lo waila ala amale o solo ole awala pei e ke faale ke a ole moi e ala simea sasia i loa lau luai o sio maka e se malo fia aka pe a sau le solo amala faalia i mayo la kupu di mangava akala ngolo i le whakawhaka e le ula i ai o se kama e ke sasia i loa lau luai o sio maka ua seu mai fo i au fika pe ua e makamakaika mai le lei mai lau a mio ma oe ngai vali e ninja uia lo waila ala amale o solo ole awala pei e ke faale ke a ole moi e ala simea ua seu mai fo i au fika pei ua e makamakaika mai le lei mai lau a mio ma oe ngai vali e ninja uia lo waila ala amale o solo ole awala pei e ke faale ke a ole moi e ala simea Se vong Maria nga taula bang ni e se lo pika nei musika so I pe no po nei mai nga oni ola solo ala suta se February lo o lo lima pa no pi mani ai po I ta po inga ya mes po io na io tanto tu asinsina o lo fa plena na mau mai musika so floi le nga tele o ni se pe ngai manga se nga se o chino ve ia musika e sui ai po io lato tinga te papaponga le mani o pese sui ai o ti ngā lopa te le atu mo o tau o lope ngai ma ngase o le tino ia te whamano longa le li niso a inga pe ngai pa no noanga ia pa maise le nganga o le li le ua sutoru minute o na tāna o le tulai lima o le tautua pa I ufo I nea so le penga le paritua ia Miriama Lala toa po mare mai Australia ia ona so ele ma pata tonin po se sui mai le tautua le Henderson Gas panga so po le tato program si pai po le tu live fitu te tono lo mrian malo tato tono ni si wa mai po nga venga mori la bale nga pa malo pa tata la po nga ni staimi ai batu pa malo tautua le radio sa mo la to nga lu e ma pa malo o lo pa malo se mo lo waso fi lo fa mai vai mo waso fa no ai mana tua te le to e fo ia mari tua na ai fa me po to na I o ina lu mana e se le mana ia pe a po le te no fo lei mana tu na tu lei ia te pesilia le I me uma pe la vai o ia le tato mai o le poto o mo e ta ua ta te pesilia le me uma o ni ngalo le lo fo le tua ia tato Padaro batu ia se nara tu ia tua mai lunga la pia polinga pa apta ia mosa manona pa aptai venga tai lea o loto e Sarah Marietta ia mala ngali Maria le sina tava e pa pia foi
Ia fo I Catalina Talimanie ia patai malo lava le mai per nise o sabale alo fai lo maputa va mai lava I Brisbane umi mano longa ia le manuia lava manu kau siti per nise o sabale ia angai ve bella Brisbane ia malo lava patai hesi CJFT ia maputa mai I Australia lo fatu mo to lenga te leo Pisa kauli ia malo kau kau solo fea ia laeba mai le pale mai ngai Brisbane Australia ia misa taefu papepo ia Daniel Hantua sia I kauli ia malvai ngalo maputa mai I nan mota ngase I Brisbane Australia patala patu ia anke fio so ia loeva mai te Tacoma Washington TZ woi America aso asang foto they was a dua mato ya malo lama maputa mai le ngata leo o sinipa tapsoa ya malo lama tai maputa mai sinipa tapsoa sina leo Arietta Michelle Mitchell ya malo lama pa tai ya alofa I o tuli le tspunga malo lama pa se nga po ya nai o manu lu America pe le la nga I mai le bang makfakaliako Lebang makfakali aku le winter o tule punga alo patu pa no lava map mai alo sina achi mai merabet ya pa no lava pa tai apa pe mo dia on pa masinonga ai se le fa yung tele me mo ai le milionaire ya pa io pa pe de tu sai mar pa mo wa tupu pe so se atu no tupu zo ze tu milionea isinga kai de va po ile si kai singa sa se tasio o tama mai merabet tu ia fo inicio fo anga po sa yai le tu pa tama ta ia lo lim on la fitu do sanga ai mo le un sole se singit pa ne mo yanga skam ala o mo ga kan ko lai Abe maresura o kama sau cost 2.5 millions. Ora. Ai fia dar pilha loia. Ya so ia an mesili o le taua ele o moni le morianga. To inga tunanga ia va pe fai te le ia ta to. Baba ai atu le ka finga le ta fia mai loia po le sa tai mata ni ele fa moe ia fa mai po o ia o le fa masi lo lu o tau vanga lenga fai Solomona le abe ai po ele ano le atu no ia si tala Jeremiah Allen le a tau le sa Jerry Pratt le anga ka fia imra va le kusa e fa mai ngare me la o so va le ka fia ia tonu ele o la ia I talatu la tulanga lea ele o lo po la stulang po la o ia ale ma o fo I ka ka lenga fai le stop notice lenga fai a mo ke nge konga o la to fa mo la to fa mo lunga na ia e tupu pe a stai mo le ai la u ama ai mengi o ka wanga ba penge I le lano langi ato ka ke ri ai wa ka pia se fa masingo sa fa pe sa tai mtri ai o la to sa fa urulu ia fa masino sta wanga la langi ato askai mo le o ka vai o ka fio na vale ka no fai na fio ngani ato wa sa Jerry Branch o ia le sa tai matani po ia se o le famsino ulu le o le tulanga sa ia fa mo na le o por si fio ma malu tato tunu po ma o fa ka uma ala to ale ai e sau ia na si le fio umor fe le tu ia fa so ai ia pe fa masino ai tala o sa we ni ma ngana ele fia mai mo ia ele fia fa tau ina ni si fo ma no ta to no ia tu langa o ia ono la to fa mo la fa mai la to e ma o al si con sorry ai pe ngo fa o nga fi ngo fa ya o fa masino e ia ia ska ma I me la ki ai si le si ile se tu langa ska mai sasia ia po la savali ia por ko unga lungo ao o la tau tala ia o lo wao ia o se vai o la tu langa pena ska mai me hai
e mau le se senga ia masili ai leisi kauna ia mangingo ai ka ko mai o tulanga uma o fa mo fa pene so le misi a male po le male muy ia peango pako o le tokla o naturale talanoa muy complaints ia la si la le me mon ia mai po la festival fo ima tulanga i fai man ko si sorry ko sanga ma fa mai ele ka mo se dina o ngā si fa o fa masingum kurang va penga o ai ka ngā mo si o ai io pe po le ka ki ko fo ka i ka mo ko va ai mo ko fa no longo ai po le ka ki lo fa po le songa feako mai o ka ai ulo le ai masipungi makui le fai ka uma kanga wa o le lo me o le o ngore wa ngi mo ka ai le ai masa ya e mo pe le lo to ma tu ale la va tu de sa ton pa le kala le sa lunga la va ko i fole si piccolo sa camporta ko palmia tu mate palmia ya be fole le so ta lo ya silia ta to o le mela umana tu ia so e mai a le what's the main reasons for le nga ki liva la ko le stop notice for le well limpa ia na release mai ia le a to sa jury print le lawyers le sa time tadi fa urulu ia fa sino le napo le la fia mo ka ko le o le le me pa ko le o le la sa a ka ia le no release mai manino yo na malanga to lo ya le to sa jury print sa mo la o mangingo mai ni skolang ale la manga ya le wingo le la u ya ku e ka ko e manga o so e o pa po ai de nga ke a mo inga le abenga le o le mo le pai le mo ki ngo ya o so lo la ma ko dia kam a pe po ringa ngo ko o ngo so lo la ya le wa fa mata ngai le sa time tani e fo tau sol mua e foi famsino le se me ka ke pole a ka ko famsino silio le tuole na mo le lo fia ai un yo ka ko famsino pe ko silimo wa ko foi mai ka ko tu o arbitra ore tu e fai anga le paki am talo tanto mai le tu o te me le tu esel manaia esel so malie te no fo mo lo fia ia mai vivi impa tai le tu lo natali mai lo tu li vai le au mal po tangia tu pie moa e se me mi tono e o lo leva na tau na moa tanto se tali pie mai tanto tato la po ile tu me uma ya mo po ile ngani ya to sa jury pride le pia ya mo pe lo to mangalo mangalo studang ya ko pe lo ye silia ta to se au ye o tu lo po ye man se fai se la fe tanga inga mare lo ye sil po ye solomona ya po le ale au tu ngaren ka fier ka ko kamre ba ni pa ye man to no minute ona tale ole tu lai lima ya au na tatu tanga mai Australia le fionga le paritua ia ma la toa e o sin pesa le sas ai le mafutanga ite tausanga o bala mamutusi ai le mafutanga o talalava o le lotoleana o ai tine o fo itama awoi e umalo nutua ai la umalo
So mai fo ilo ulo o kinga e kau fa bale ama ilo kama ubala ukusa masiko alonga lawalo ai saune kali se ia se aso wilonge e fai ngaka e fai no fie sunga lo kama fili fili lo loko pe ke ko sau uanga o me alusi mame angau awoi awoi e u malo chua ai la malo ngaoi wa ole po ele ai se chali uama imau la usamasi fai mai e te alofa a ole nei ua o polonga e sili ai lo uno fototasi e fa atali la ucine palang fa soifua ua umata ua ai no fo oe ma folo lo faua fo ia umare fia fia ua emisia lo manuia awoi awoi e umai lo chua ai la umai lo ngaoi wa ole po ele ai se chali uama imau la usamasi Talaflava o tala mea tunu mamao matala le Pasifika. Mo moatu mai sa e tu te tonu, ua whaamata wane ne Hamas, o le ato e tolo pōre whaamatu wane o pāngo tāno lātou awe na mai Israelu, se ia iei se isi whaaninga. Ma o lātou tu ua ia fo Israelu i le ngausia o le marianga, sa whaia i le vau i tu e lua. Ua wha upula e Israelu rea ngā yoinga ua whaia le Hamas, o le ngausia tonu ramanea o aia ingo le marianga. Ua tā ua le CNN o lo whina watu Trump ia Israelu ina ia whaare au ngā ina le marianga ma tu uai i le tūranga o le ao iai pe a whai e whaawau pēr le mau a le Hamas. O nisi whaamataranga me le CNN ua tā uai o malo au whaatasi ka tā maisi atunu o rātou tāro sanga ina le kiriba atua temporary shelters po o whale le tū mau i Gaza pe i tai ere i taria ina Israelu le manatu. Ua reputia fo i le whaatunuina le minista o le puipuinga Israelu o le vaenga o le militeri alo nā tunuu ia sāuni se tūranga malosi mo so se tūranga e ono tūrai mai i Gaza. I Amerika, e toa tasi le tangata ua mariu mai se ro o manilua ina ua feto aini vaanele lai te se lua o private jets i le asona na whire marai vaanele o Scottsdale i Arizona. Fai mai o se tama i vaanele na se e ese ma le runway, ma se so atua i le isi vaanele rai tite peo na ta ua le ripoti, ma ma rai vaanele le si ra fia le to tele, ma masani o na tumu pe a faita a mirusanga te tele peo ta ngā polo, e to tele e anga i atua i mai moina. O le isi po i whaalabelawe e tu salava na tupu i a Januari, sa feto a yeise helikopta ma se jetliner, ma mani ni wai tangata e to ona se furufitu. I Guatemala, ai titi mai pe 5 tangata ua maririu na ua pa u ese mai se pasi, mai se ala lau papa i le lau mua o Guatemala. Ua ta ua se so upo le tine mua Edwin Villagrán e tele ta avale na la vevea, ma tofu wai ma le pasi le ilalo le ala lau papa i le tai au poa e pei ona ripotia mai. E iei tangata o lo manunu a tingaina, 35 mita le mamao le pito i rungo le ala lau papa ma le vaenga na pa u iei le pasi, ma sa malanga mai rei tu i mātua le lau mua anga i se sae.
whaelo fo ilo o au fiai ma tamaiti ia I lato ua maririu, ma ua wha o ane wha maisenga le presidente o le atunu o Bernardo Arivalo I a inga o e ua fia, ma wha mawina se aso wha noa noa o le atunu o atoa, e le o ta ue le ripoti le mafuanga o le wha lave. Mai saina, pai mai so upo le mtanga renga le vai pa saina o Guo Jiakun o le mafutanga saina ma le atukuki e le te tau na wha lavengia e seisi vaenga. I le tari ane la le so upu le I fesiri mai le autu stala e winga I popolenga o le malo New Zealand e wha tatau I le malanga ane o le pāremia o le atukuki o Mark Brown I Beijing I le Vasanei wa ta wai le so upu o le atukuki o se paanga tā ua saina I le Pasifika. Ma o sauri fo I saina ngāri rue whaatasi ma le tupuki I so o tanga wha upu whai o mano. Whai mai le so upu e sauri teimi ma whai e no whai roa mai ia wha maumaunga o le hasi e singa le ri pāremia o le tukuki I le atunu o saina. I Vanuatu, ua whiriwhiria le pāremene o Vanuatu ro rātou pāremia fōu Jotham Napat o ia le pāremia ro na lima o Vanuatu ma le aia taita ia se whainga māloso o whatasi e au fiai vanga wha uwhai lima. O Napat o ia le presidente o le Leaders Party e au pito tele o rātou nufua I le pāremene. O le pāremia sa ia taruai Charlotte Sawai o ia le sa ia whaatuina Napat mo le atofinga. E lima se fururua tausanga o le soifua o Napat, mai whātausanga o lana nofua inga. Ia o tala nana Radio Samoa mai le Pasifika whapena fo I mātunu e mamau, ia ma le wha moe moe o lo so ronga manuia fo I ngā ruenga ma tiu teo si o tātua turu I le nei fo I aso. Ia ma le whai mātanga ia paso I fo ia. Papongo mano le tunu I tautua le whenga paitua ia Miriama Lana toa po mare mai Australia ni se o tana mai ima o langi. Ia, maro lama le tautua le whenga paitua to balan tautua le aso a tae ao. Sa venga lungo la wala mai lai to le lau papa was slow mai le traffic mai tai no shua nga I lungo le lau papa ia vese lama one wa road nga I lungo le lau papa pe mani mai po mai nga le city le taulanga nau silfia umala malo le snow mai nga Victoria Park nga I lungo le lau papa ia tu taul fe au nga wenga was slow le traffic nga I lungo e le Harbour Bridge ia le lama pe mani mo tam lawa o se vai nga I West Auckland mai Lincoln Road nga I Henderson mo ia o nai Malaya ma me traffic nga I lunga I Glendine runabout ia nga tu nga I Glendine Galston ia pasi wai Comete Cemetery ia wa mai apo ia se singa tai ia pa mani melo sa pa lava ko through my new road nga I Evandale sawa ina I Meropet e pa te nga I my Stoddard Road ke mo fo ia Dominion Road ma Centringham Road ia Mayo Road ia mo po leo here Sporan Motorway ki nga I Mangrove Bridge ia nga po le mo mo ko nga I kan lava nene o se vai mai ka the city Simon Street nga I kai babas New Market slow traffic nga I Manuka Road Queenstown o ne nga ia no binga ke mo po I mangele I Mangrove Bridge nga ia tu paisi slow traffic a pa nga tu I Nelson Street nga I auto slow traffic Ellerslie Highway Mount Wellington Highway ia o lama se fiel malo tato no ia pa lama lo nga I mai lungo motorway mai nga I mai e South Auckland ia pa mai mai nau se fiel nga I moto malawa o pa nga ina telefoni ia nga I le lungo le ala pa ti moto malawa nga sa lo ko ina ia se vai nga po ia nga ia tu I Manreua South Mo slow traffic towards Takarini Papakura ia na ina pa to tanga le yo ao ia tanga I ma lama lungo le wala ia fa mo tau tai e sui tau sa ia matau no I mo tam lawa sta venga nai lungo le wala ia wala mal sil pian malo le ta to no ina o tu lai mal ta to tai mi valu minute u te ai le tu lai lima sta venga le tala le tau Ua mawhai ona awina atu tala le tau ona ole langolango mai ale Finance Direct. Bili loa api I le ovalu selau tolu iwa ono. Ole maununga le pena pa mawina le so ya kilani lua suroro le maununga lo iai maro na manu le piapi
e spul mo le ono awani si mainga sulu la matango pile so o le bang mo tai longa tono le ya so matango pile tau va ia ai I fa mo ngolo ia tai mi nei do spulu ono fo le ber pa mo wino mo tai longa tono le ya so ina solulu spulu ono fo lo maru le fiafi ba be to le stofi mai pa uti munga awa foi lo spulu ono fo le ma fana le stofi ia molona manu le fiafi spulu ma valu o binga po na tau e ani mai le aso faraile pa uti munga awa foi lo spulu ono ia mal manu le fiafi so mal fitu pa talo po tio tato no isa mo pele o to pingano mo tanto loto e manatu la tano lo va bene lo papà poi tiri e mo le wila lo pa uti munga ia ana pe mo solo lai le fiafi e me na pa uti munga fa mo moku solo lai pa pena na ma tau le bere pa mo no mai sa mo lo solo iban mo no ia ia malona manu le fiafi e luas fu mo no o se venga apno pa to mantango pele tau e o mai ile I kaiwanka sau si mo de on to manga ia ho mai Albany longo vinga wa longo le Harbour Bridge ia pe mania pe lava tanga ia o le na se bang pori na wa kanto roto ro mataupo tanaki mano tu ia ma na ia solo la matango fiore tau se bang pori na pe plenty pasal mai in country kiss por max fe la mo I Wellington ne pe mai amini fa mong pa uki munga le mapatai cho le wa lu sa maringa essen manga sa vale kimu ele longa se bela o se vai na wa Rappan Palms the North maybe mai sin tau ranga e se vai na klai se mo na tu tua oi malu mo manu lu le bala sa manu lu ana manu manga ya il korengi al kuseda se venga na tale tau so in so tajo no mi si vai no tu tua oi ya wala ma por clame pa nga solo Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ele whaingo fiele toi fo ianto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te pera ina ele Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I lima se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Rayleigh te tasi e lima whailonga ta I lima se lautala mo Risila lima whailonga ta I lima se lautala mo au se talia la fone lonsa top up lusu tala pe siniatu mo soga varoa te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash ale Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel. O se tala fiafia nei Samoa wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car fuatusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback a ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua pe a manaumia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu citycars.nz. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaataunga I Aukilani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai Aukilani I saute. E toa tele whaia o ngā waa, o le a o ina le whanau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. When you shake a radio Samoa, lua mai, washishi mai, Radio Samoa, tasilima ivatolu. Radio Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Sole!
Eva mali pese. Malo le whaafongafonga Samoa. Malo fo i le eva i le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Ole. Akara ngaro. Ora taimi lau tu lai mai su whamara minu te wa te aile tu lai lima tau tua le Radio Samoa su lima i wa tonu a mo le wa taunu male poli le Henderson gas se pa pongona mano le tenu i se tana po ne fiafi ia ele i tapuni po lato lo tua bane pa pongona le tenu tau tua le Henderson gas anti mano le onu sai mai le singa umanka samila ko FC Malo sei fo saito e lange mako ye se o fa pena fa faina le sapo kala mele le tula le aso ia wa mai le night was a so officer ia e te fasigi okay ele tato e ina le o sabia o malanga ko in ia ia rai ngase te umala miro mo e kere e ka okure woda le asisi le mali ya ka mai ngai la ko le abe se kana sisi ia le fai sa okure ka la e malanga atone fo mai fo le vai sa fo se uso ia la fo mo to ni fo i me fa a inga lo fenga ai na to fo mai fo lenta to le vai sa le o amare to to le Henderson gas ia ole pisi masani lava le Henderson gas ia so lava saito e pisi lava le Henderson gas le i le malo foi la sino o fa peo na so solo mai apalaya la su savale ia o se riposia su i le sa fa savale nei so ia sa malanga mai sa so a inga melaloi Christchurch mana ia ma Napier ia le sa malanga me nei tae ia le sa se mai piki ala so savale ma fai ala so sign up ia lo so so o asila lo le mio lo o lo ala lai ia o fa pena foi so ainga lunga nei o kilani io le fanga solo lava ia la so sign up le seminei ai le tapunia sa so fa vale le tula io no mana ia o le selinta wa ti o le ai fa ngai na mai fo era to ia le Facebook page le Henderson gas o longo vinga ma duia ta sanga fai po na malanga mai ia ta pena la vai o to wala to nu mai ai a pa pe po la e le fio mai en fainga transport o korta vale ki li vanga i me o lo no fai i no tu tu a o ia sa o le ati ia ole tulanga le na i sa so a inga ia no for out of Auckland le no for ilalo ele ai ele mo fai ona kiliva ina ma so le sa vale e se songi la vai ma so le pa se okay songi la vai ma so le pa se sa wa ba tu ta va ina le yes so a inga le lo i Christchurch ma isi bang for ia le mama o ma Wellington le ko piki le va ai oi very so ele popole kusa ole au nangana le fasava le e songi le passe se sa wai le customers ile va lele se songi ma so le passe se le va e drive la lo I Wellington ia on so pu ele le va ai alu ai I Christchurch ia le meo lo no foi se le lava se pole le ale customers o lava le meo le saune e malanga mai lunga nei o kilani ia o le mea tau le tongi o pasese o le ave ino sabale ia le popole le customers le sulanga ina ia o sulanga umana o le au nanga na le Henderson gas mana ia o le tulanga na o manino tulanga umalamba ia wa fo ile malanga mai ia paula pa pena e manuia le tano sanga ia ona saunia le o to le malanga mai e fai spenta le vale o Christchurch mai ni o kilani wa fo I e pu ele ferry longo winga e banana tu la ta vale ia malolo inai Wellington ia nga pu e le ferry abe ma la to sa po le nga I Christchurch ma tu ia ta pena o ma to ma no fa tai o le tu langa po le benefit fa mure ati o le mo lungo le benefit e mfainga en tai so tangata e mfai on failanta sanga mo si fien ma le tunu fa mo okay fa tai so mo le ba inga le o le va ni ta o la va le e tele ona mapu kala me fo I Masavia e race lava le
le tūlanga lea o ne whailawa si tā ua o le benefiti ma tāngata le pensione. Ia. So vangi tā ua i o tā ua ma le cashers Ia, ia. Sa e mana o mia lava le tāngata full time. Okay. E mana o mia lava le tāngata full time. Ia. E join the application be support. So o le tāngata le full time e Ia. support singa le tāngata le benefiti. Ia, ia. O tulafono na yo o tā ua e le ni tulafono mātou. O requirement o lo whapeo na mana o mia mai e finance. E apalai ai le customers. E mana o mia lava le tangata full time. E o whaatasi ma le tangata le benefiti pensione pe casho. Ona o lea e te le whenga ringa full time. So e mana o mia o le taa vale e alu lava le ngō o e le benefiti. Ia, ia. E alu lava I lowi ngō e le taa vale. O le tangata la le tō lua ai ia mana tua ia mawhai o le tangata le benefiti ia manino e mwhai nona tōngina lana payments. Ia sao le lei, sao le lei. Sa pau lava le mehe loa e mātou o le account. O le account sa le tangata lea e alu e se elpe meni. Ia e alu lava sa avale e te tongi lava e oele benefiti. Le te mana o te apalai sa avale. Ia o le tangata le full time. O le tangata le na le sau lava i sapo. Po le tangata fo ile sau e backup. E tau e tātou le backup. Ia so o tangata na le sau e sapo le tangata le full time benefiti pe pensione pe cashers. Lana tūlanga no iai si ingo promotion I le taimi nei o ini promotion whanga solo tau ati. Ia e tolo ama so sa avale le whapeo na whaalu lava le promotion I seminei. E le oi loa se seimi e whaamai e maso promotion ia o le maso mahindra pika. Mana ia. Le whapeo na mau e le whaafeta la mea alofa. Mai le company Mahindra. O mea alofa tupe I o sa ua. E le toi te tōngi, te so le mea alofa le Mahindra, I le customers. Le e whaasaua ala so ta awale fōu ia. Ia o le masa ta awale lo na lua o le Scorpio Kiwi Edition. O le masa awale nai fitinu fō. Mana ia. Ia e maua I le lua feta la mea alofa. Ia ma le masa ta awale lo na tolu. O le maso SUV 700. Ia. E fitu foi no fō. Ia le foi maua le mea alofa tupe e lua feta la. O le masa awale le whapeo na anu lava seminei I le... 7-seater, I le malo le sinu o le SUV. Le masa awale le... Au ngā mo a inga, tō tēne. Ia, au ngā mo a inga. A me se o ngā li foi le ma la so whanau. Wai e fitu no fō le... Mana ia. Au ngā malanga I le lotu. E le au ngā le alo ka pale kasi koe fo I mai koe. Ai tasi al malanga le lotu to Io le foi e watau nuu ama so sa avale lua felua lima. O se taimi ona tu wasile lunga sa ilungo fo e sato Facebook. Ina ia masa fo I le mali la tunu poi fo I se fia apalai mei. O le watau nuu ama so sa avale fo lua felua lima. Ia e se fo le maro le sa avale lea. Ia o le o iloa po a fea e lonja le masa sa avale fo le po le masina fo. Mana Yo ia. le tapen pena tua I le company ia. O se taimi ona tu asu le lungo asa fo ia. O le malu fo le tunu e sia palai mai ai. Malo, tasia tapsili le toina la fotu le pa mai a mai fo ia se me o e finngano I tala no iai I le tautua le hinde ten casa o le tangata fo le po au fo le anga tongi ai ta lafu it needs a cash for le so soni deposit pe is no problem so ke la ko e le se cash au inatu en payanga deposit no deposit en payanga palai no deposit Ia o matata avale taito ele ini deposit. Okay. Ele ise deposit. En payanga ta sanga pa pena. Yes, for free. Well, tēnui nau whasawale e tongi mo deposit for so whaidel apalai. Le aila o le Henderson Kasi le ai e le deposit. Lakua. Sen sa o mai lava, yes. Sen sa o mai lava I o details. Yeah. Ai mana e apalai su sawale sen sa o mai lava le o details I le maso Facebook page. Wa ngā mele maso Messenger. Ia.
O na apalai lo leo lo sa vale yo ti se o si o lo laisene o lo home address. 3 Numero months lo telephone. bank Yo statement. pasa send le link. Yes, o le link le na. E send out to asue maso. If I may, lo bank statement. E lo so e tali ya bank statement for ile le menu. Menu bank statement le tele na usa so au me le bank. Singi. Ia wa fai uma lava ia le apalai lunga online. Lunga le system. Yes. Malo lava fa tai lava ti ole tulanga I laisene fa pe laisene po ia mai sa mo ngai talia o to en pa na liu o to wa. Ia sa le tai so ole talia uma laisene ole learner laisene le sa so le mai le ti sa mo. Ia restricted, ia ole full license, ia so se aina license lava, ia le foi talia le ale te license, em fai ngalo passport. Passport ni sila. Passport ni sila le Italia. Ai le mafai le passport Samoa. So apalai le passport. So e mana omia lo visa. Mana omia lo visa ia malo certificate for le sensing senya saso I New Zealand. Okay. The certificate for there. Yeah. O titeo so mena fa nga pe ya apalai sa vale. Malo pa tai ati wa umato obsidi ala watu fa mai a mai po se meo e pia sa no ia ta tele I ta mai malo anta pena malo po sai mai monetary puti a pa po malo si ta tu no manangang pa no. Ia ele fa umene ta por kalami ia e fa ilo aso ono so le malo sino le swingia maso cashback maso referral ia ole e fa ia maso cashback maso referral ia o sa vale uma lava ia mo uma lava ia cashback o sa vale uma lava ia fa pele referral por sa sale tango e referral mai ile maso fa sa vale ia e mo o ile ni le ia ole cashback for e depend lava le sa vale lo fa pia ona apalai e le customers. Malo. Ia e depend lava le tupe ma o le sansa lea. Le sa vale lo fa pia ona ia apalai ai. Ia ai le fa o mai na le tapo kalame ia e vala au se malo sunupo ai si mana o nese suani ia vala au mai o asi ile numero o vale selau sasi ia pole email sa o mai ai lunga le maso Facebook page nga I le Henderson Cars na ia luai ia pole maso suasu si foi ile sasi va fa Kevin just drive I papa toi manukau ia it is su sa o mai level maso officer pe a fia palai sa vale ia malo fa alo lava fa sai lava sai so mole tapo kalami. Malo pa tai ton mola to lenga ngana pa tai malo la malon sai mai mata pe ngai ngata report ni ba ngana fia fi ya ngan le inga wengo to ne fia fi tau tua ale Henderson Cars ai pa mo ta to fe no pe stai mo luma mo te ne fa so po ya anti ya fa se fo sai so manuela fia lo fa ya lo fa tu so po ya so po ole tamata ya anti le nane o lo lua ono fitasi fa lima val fitu o lo lua ono fitasi fa lima val fitu petal no le over se lau fitu tastasi over se lau fitu tastasi tasi ba fa Cavendish Drive I Manukau City mo le lava le tau tua le Henderson Cars taimi to le mai luas por baru minute wa te ai le tu lai lima ona minute au natu tato por kame leimo oe te penena pasta solia lo longa yo sua tali tu lai ono tato tala I vai fanua ila ngana peoritania whanga solo po leo tato por kame se ia pa ia lamba le tu lai fitu ai to pata lofa tu le nganga fa anualo ia mese lamba tu asian sina tano fai alofa tu mo to ia mo pelo tu soifu tu lo I mai le li ia wala a wa tofi matiu te wala au le ni e ngā nui ai lo fa tele atu ia mese le ator tato tunu
Pe lama maputa mai e au ki lani manu tu o yo tunu o mamau e o lama se o au pito i titi ia e me spole au whangana venga tutofi wha no manu ia ua sa moa tai au ta lofa lama ma lole pale ma lole folau la tau tu tole au ngan venga se u ma lole un sai ma lole to ngan venga pe lama no pa ya to e te mi fa ta la fonga ia e ka manga fe do ma fa ma kwa fa le ka ma fa ia ka fio e au te whangan venga e le se me o ye pa o keningi wa so le ai whanga kata mai lau kana ke o aru abingi o sa mai kai au i o ai pūri arka malo makua ai esel ma ngai a mol whamanosi zon whamanosi au tiutene tofi te ngarui esel ma ngai umare aso fia vai umare aso wha ano noa ia whamano ia la tonu ngāru rui leo fo ia tu mōta mlau awal whao ngā hina telefoni lunga le ala ta awal e rolu le mōne pasia mōli ta ngā i lei whai loilo sa ino le awala i tūla fono leise si lunga i tūla fono i te ua mōlia ia mai mause si lua se lau le sala ia lua se lango e a koa tolu masino whao ngāna lua se lau na ia ngana amara māno ono lea whata mana o tātou Pia kama mamafa lunga la wala ia masoli al tula pono ia tau tauta le lei tau nu lei mota malawa ia neri fa talbatu ia i o tule spunga mai Amerika lo patu pepo ia nika tu pai ia malola ma fa tai ma mai niko tu pai manukau ia lo patu Rengata lea o house no ia malo fa tai yo ia reusa ya Pinati Williams ia mai alo patu wano sina ati ia mai merapet alo fa te rat mai la tu umana molo maputa mai i lunga le apia folinga ia malunga au le tato YouTube channel io atama vai olena Safa pele pele Lota itu tino Leva vai esse Ete malu e fale Suli ole ele ele Le tama futanga Ia so etele Atama bae e pio taloto le tama futanga awane imangoto awane ngalo deli ilo utamua banui for my langi Yo la ufanua Wale osewo A osewo somoni Itale tufanua O inu ilofa maoni Fungala au matala Fua ina le manomi E eu fofonga fo Ile oli oli Atama bae E pio taloto Le tama futanga Awane imangoto Manui for my langi Yo lagu fanua
waiva o matinga esa pitila fainga te mai lo la lenga ti va o afia ne ingalo mai ai pele o e iloto e se titolai atama pae e pio taloto le tama futama awane imangoto awane ingalo neli ilo utamua manui for my langi Yola ufanua atama pae e pio taloto le tama futama awane imangoto awane ingalo neli ilo utamua Manui for my langi Yola ufanua Manui for my langi Yola ufanua Manui for my langi Yola ufanua Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se halo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālo whalapa. Lene vai aso e tau a tele tangata Kirisiano. O na ua whapineina o le vai aso le Saulotonga, po le vai aso le Manu Malo, po le aso maliu. O le vanga lea Ioane Sumalfiti, o lo tuisi aile te talo muli muli, le whaaula, a sa uni e aluatu i le whaatoanga i Getsemane, i ona taimi muli muli. O upole te talo le neia Yesu, o whamanino mai ai i tangata talitonu uma i le whaaultanga. E tusa lava po o a whainga mātanga, ma le maulalo tele o le tūlanga na o i ai, Yesu i whainga whaapango tā na o i le whaaula. I whaasalanga o le tangata e whaasato roina. Ai peitai. O upole te talo le neia Yesu, e mawhai on tātou i loa lele iai o Yesu le manu malo. O le amatanga le nei o le tatalo a Yesu, o whetalai atu ia mea Yesu o na tepa e lea o na whafonga i le langi, o whape atu. Lo ta mai, mo o mai le aso. Tu mai le vi inga i lo watali, ina ia ta watu foi e lo watali i vi inga i ate oe. Wa we fo i mai ate ia le pule i tangata umalava, ni ia vatu e ia le o lai whaavavau, i ate ilato umalava, na e fo ina mai ia te ia. O le ola e whaavavau fo ile nei ia lato i loa. O e le tua moni e tō tasi. A toa male ua awina mai o Yesu ke riso lea. Wa outu atu le vi inga ia te oe. I le lalolangi uma. Wa ou wha umaina le ngā luenga na e tu ina mai ia te au. O te whaia. O le neilo ta mai. Ia e tu mai ia te au le manuia whaatasi ma oe. O le manuia lava sa e ia te ita ua ma oe. A o le i whaia le lalolangi. O le vaianga mamua le te talo sa tala no Yesu le la vā wha le atua e le fe whaauia ina lea o le vi inga, le pule, ma le manuia. The glory, the authority, and all blessings. O le te talo ai o yatua le whaola ina ia tuu le vi inga ma le mamalu le atua i le lalolangi. Ina ia mawhai e tangata tali tonu whaolatanga. Po tangata Kirisiano uma ona latu maua le vi inga o le atua a o iai pea i le nei lalolangi. Lona winga o le vi inga lea sa na ole nofo ali o le tua e mau ai le vi inga o le tua. Lona lua o le pule a wa a whai tu ina mai ya Yesu le pule o le am whai fo i lana au so o matangata Kirisian uma o na whai wa venga mga luenga sa whai a Yesu a wa e tasi lava le pule e ui mai ele mana na o le tua lava. E a fi ai ma le mana nga hoi mai e satani le ta alo solo ai laulangi. E manino mai le tatalo Yesu o le pule lea o ia tapuni ai le whai te to o le malaya. Wa o fo ina atu le ola fa avau tanga te umo fa atu tua
matalia Yesu maulatu faola, full stop. Ele ai se isi ngā luenga, pe se isi whaapopo iai, wa na o Yesu lava le whaortanga. Malona tolu, o le manuia, o le whai upo lima, wa tau tino Yesu le manuia lea sa au lai whaatasi maltama, a o le whaia le laulangi. Ona o le taimi le mwhain whaalaulu ina atu, le tele o mau muli mau le tuspa ia. O lo o whaa matala ina ai le nei manuia. E menino mai upo le te talo le nei Yesu, o le tangata whanau fo wina, saved person, born again person, e te tau o na iai le vi inga le tua, o iai le pule le tua, o iai uma le manuia wha le tua. A whaila o yo istangata le tonu mwha tua tua mwha o laina, a le nā te tau mate mate, i te tau anto i siaki le tā tāolo whatu, po whea le tua le nā te pipi iai. Le au wha fo ngai le na yaso, na te talo Yesu mo oe mau, i tātou maua le vi inga, le pule ma le manuia, o le ola e wha vavau. Talia o iai lo loto le na yaso, mamana tua, ele lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive Manuka City. Esi o matou lima ya oe
Sipang Maria, hallelujah, worship tema do Yesu, sili oe. Pamaya toa ni tanto proclame leimo oe, te pena ina e pasta, soliero longa Yosua, matu pa maloma paptai ilana au auna, te pena ina nei proclame leva yaso, pamlia le li ngā lue foi, ngā wenga le tua. Swaponga nei proclame le soa tae, pa tātou au lia, i le lofa malanga leo lo tātou matai. Su fami rute ona tāne le turai ono tāne ono hea au nata tu tala i vai whanua i le ngana peretania whangasoro po leo tātou o porklame tāne tulai fitu au nata muni o tātou tala e peon paponga i le so i le tautua mai au tanga vai tipi au tanga vai a tautonu lo manuian manu le tātou tunu ni e fiafi tapo inga la tolu tātou tunu i a mai se lava ai o tātou tu asin sina ma lo whaatai, ma lo lava pane, ia o ma putai foi, anong pānau tono mo ta malawa wha ma lo whaatai, mo pēra tō ma nosi a lo whaatai tō mo tō te tāno pēra, wha mano longa le li e pa iatu ia maura ma nosi au ona mo ia malona whina ngano, pēra po leo pingāna benga te tō whiana atua, ia lo wha pēra nāna whanau no manu a wasa mo atai au, pe lava maputa mai ai pa te tele lo to talia ino lo fata ba ai mo ta malawa to no lo sa par pengan bengo atuno e mau e a misfo i so se mo ta nga se mo ta malawa la uso tulio la to fa sala ta to no mau mai lo to tua le aso ta to maputa i pe ya familia tu le li po fang umolo pengan mano ta to tunu e o lava na ya lo fa nau pa darbantu ya Amelia pa moala ia o leua mai ala tonga wenga la mua Wellington ia la fa mai Amelia pa moana ia le wanu le maksa balinga i lunga le maunga wai le mata esel manga ia mo pa ma losi e oi pain pa ma stino vai paipa on mo kwa manga ia e oi ma lo fa Amelia pa moana nia po le pia alo sina anti mai merabet pa pena pa ia Josepa si osi ea mai lato umala mo maputa mai lunga le apia polinga ia malunga le YouTube channel lopa te atu ia mia foi ia po panga le fiafi ia ta tono lo mlian malo ta so tro patalo pon malo le tono lo penan fai maranga mai lo la to le tai la to le e la to le ala fa tai le tua le uta to pe la ilo mo no ia o mai foi onisi po panga pa le ainga mo foi no e fe do iai ia pelo e fo i wo mai masana mai se ona ainga la po staimi to e fo ia pa nga malanga ia pa pena ona ia le lo fo le li ia lo fa tum pa mlia le li i fo nga umolo pe nga e fo i lo ta no mai i lo fo no a te nei ka mai ia ai be bela sa mo ia ai lo le bela sa mo la ia kai mingi ia mal bela le ia tanto ia te nei ia le li mo per so i fola le tato te au onai mo ia malone pe ngalo nai musika ia una to le tato tala i vai fanua ele ngana per tania pese fa to tato fa ili pili o ua ia mo boma pa ana le isi wala mo ina le fa mo ia tato fa ili pese wala fa tato fa ili o to kuma na ba ana ni ti fo fo na to dia now sing us and I will look at it. So
siva siva baila música. Malo pangale tupulanga ela fibaya itua e amba wala ngasala upase ye ona sabi yote nei doina patela batai tole o te pai do waina patela batai tole o te pai do waina vai sau duwe si vai le pese vai sau duwe le pese vai sau duwe si vai le pese vai sau duwe le pese vai sau duwe si vai le pese vai sau le pese bye bye ai lau duwe mai bye lau música bye bye ai lau duwe mai siva siva mai lau música. Vai sau duwe si vai le pese vai sau duwe le pese vai sau si vai le pese vai sau duwe le pese vai sau duwe si vai le pese vai sau duwe le pese bye bye ai lau duwe mai lau música bye bye ai lau duwe mai siva siva mai lau música. Vai sau duwe si vai le pese vai sau duwe le pese vai sau duwe si vai le pese vai sau duwe le pese vai sau duwe si vai le pese vai sau duwe le pese bye bye ai lau duwe mai lau música bye bye ai lau duwe mai siva siva mai lau música. Talofa lava, I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Samoa. In this update, Kainga orders hoping more tenants will stay on top of rent after it's written off debts. It's announced a tougher stance on rental debt and will end tenancies for people who skip rent with no attempt to get back on track. But it also says it'll forgive and reduce debt for consistently paying customers owing more than 12 weeks' rent. Chief Executive Matt Crockett says the debt otherwise becomes too daunting for tenants to tackle. We're going to manage it more closely earlier so that we never have customers who get more than 12 weeks. So this is about cleaning up the situation we've got at the moment and resetting to move forward with a more pragmatic approach. Multiple claims of attempted extortion by a security guard at a Manukau Pack and Save in South Auckland. Last week, a shopper told our newsroom a guard stopped her on January 25. Lachlan Rennie has more. The woman from China says she was accused of shoplifting and told she'd be trespassed unless she paid $395. Consumer NZ Chief Executive John Duffy says no guards have the right to detain shoppers. The security company says it's fired the guard allegedly involved. Police say they're speaking with a number of complainants. Sorry is David Seymour's message to Parliament Speaker for trying to drive a car up Parliament steps. The ACT leader was joining a charity fundraiser but was ordered to stop and told he didn't have permission. Seymour's written an apology. Speaker Jerry Brownlees expressed his disappointment and referenced charges later abandoned against National Shane Ardern, who drove a tractor up the steps. The question of possible prosecution, as was the case in 2003, is a matter for the police and not in the hands of the Speaker. An unconfirmed amount of money has been stolen in the aggravated robbery of a cash and transit van at an ATM in Auckland's Birkenhead about 2:30 this afternoon. No one was injured. That's news. In sport,
All Blacks winger Caleb Clark's intent on impacting rugby in his own way after withdrawing from the Super Rugby fantasy competition. The new game allows fans to choose a team of 15 players who score fantasy points based on their on-field performance each week. Despite opting out, Clark doesn't want to deter people from getting involved. The boys talk about the NRL fantasy or the NFL. I've never known what it's about, but it's cool and I hope it brings more people into it. I'll try and build the game my own way and get out in the community as much as I can. That's sort of what I look into building the game. Basketball star Luka Doncic has hit the court for the first time as a Los Angeles Laker. The five-time NBA All-Star has started this afternoon's home game against the Utah Jazz. His first scoring play coming via a trademark three-pointer. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Tapi jole mai tolu minuto le o te ai tu lai ono pa ponga mano le tonu au na ta tu tala I mai fanua le ngana peritania se venga lungo le wala mor si pin mano le ta tu tonu se venga lai tu le lo papa pa si ma for traffic mai tai au pa ni ngai lungo I le lo papa le la mai pa mai mai na to ngai mai ap no pa ngai lungo le lo papa ngai mai tau langa ya nau si le fo le ngai mai so ngai Devon Porter ngai lunga page Porter towards Takapuna Old Lake Road pai slow mai traffic ya mai se kila to left up ki na la to ta bale mai le ferry Devon Porter ya nau si le la mai so uma ya le la pai mani ola ngai mai Constellation Drive ngai lunga le lau papa o ma kwa slow one traffic ngai lunga pai mani mai le uma mo tam lawa so mai Peckham Head ngai Onewa Road ia lo kampaio ko ngala la papa ia ngai me tau langa ia tau umalava me o nga ian mano le tunu ia pe ma dia mata na lunga wala o sa vai Victoria Park ngai lunga le hapa bridge pa si slow traffic mai le tau langa nei no offshore ia wa sil field mano le tatu tunu ngai College Hill ngai Travers Road Heron Bay ngai Westmere ia bakwa le ponse valia runga I West Auckland on kwa slow traffic ola to wo to tele ola to wanga ia to I Heron Bay ia we to ai the Parkway ia manga to West Auckland ia so se me lava nga ia me lava tasi so inga tau langa nga I Simon Street kai pasa nga I Manuka Road to le wanga I mai South Auckland ia o tu langa lava na tasi o se ba inga ia klani sipo mai Lincoln Road nga I Clinton Roundabout ia wako ai wai Community Cemetery ia nga I Lean Mo ia mo Colonial Road Manabet faisi slow traffic e o malama I motam lao ia mai sport in lato nga to nga wenga le pia pai ma nie ia pai pai changa at Stoddard Road nga I Mayoral Road ia ke mo one motorway Dominion Road Central Road on kwa paloka wala umina e lua pai ma nie ia o malama o se venga Crafton Bridge ia so o malama e faisi ma for traffic nga usi pia mador ta to ila to atu e asi ia na yo tata wa inga I mo tanga sanga se me so ia for mai wanga e to nga wenga ia le lava mo tinoa tau no umunwia na I Crafton Bridge o faisi ma for traffic nga I New Market on Melava Tasi ia pai lewa I lungo le wala nga I mai le motorway Green Lane roundabout wa mo kwa ma for traffic like a snail pero algo le more kamanga ia nga I mai do ia ma to le mele okay nganu tu ana tau le Radio Samoa ia kalo mai pa ko pa nga do moto malawa so venga nai lunga le wala more se film maro ta to no pa nga solo ya por clame ta to nga e te polo nga tono le yaso ina ua tu lai marita to time le ono minuto wa te ai le tu lai ono tau tu le Radio Samoa so lima iba todo amor por clame ia nga ifo fai ia le ua nga ifo le la ne yaso ia mo lunga le nga le pe o lo ta tu I lo to so I for mo ta so vola. Find your thing at Unitech. We'll give you all the support you need to succeed so you can find a career. Find a job with connections to industry. Build your skills in architecture, engineering, or social work. Get creative, learn a trade, teach our kids, or break into the business world. Choose from over 100 courses, whatever you're looking for, even if you don't know yet. Find your focus.
find your future. Enroll now and find your thing at Unitech. Visit unitech.ac.nz. Jalo whanawau tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa I Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Avia maua sosa, Omega Ka, Ianga Lowi Moa, Omega Ka, Savale Taumo Fie, Omega Ka, Fili Mailo Ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka, Umalole Keisile Omega Ka. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi no valu wha fitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Música malie, música ileva, pate ailo, vai mai ang alwena, vai ayaw fica, nei soita, ai sawia mo pia va ayatu wa sila, eva mai la ia, le alfa I mai otara, when see o malage, chick kana wa okay, eva mai la ia, le lava o ilaw fica, ave lava o le música, e mapu ai o tinga. Nai au whaanga, ngie vai vanga, e mamori atu le nei pisa nai e walo whaanga, le ngata I Aotearoa, whapere laurangi atoa, mo o ngai pia tau tua mo o e Samoa, e ala I le taleli, o le musika, ai sauia sei e whapere pia mai a ita, eva mai la ia, le au wha'i mai o tara, wai si o malage, Helena wa okay, eva mai la ia, le lava o e ilau fika, ave lava o le musika, e mapu ai o tina. Ema mai I le mapu I tinga, papipia I nai o e iana musika malie, musika I leva, te ailo vai mai ang alwena vai ayaw fica nei soita ai sawia wa pia va ayatu wa sila eva mai la ia le alfa I mai otara vai si o malage chick kana wa okay eva mai la ia le lava o I lau fica ave lava o le musika e mapu ai o tina se vai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musika e pisa le na party baski mai lo I le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa mai lo wafu se vai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musika e pisa le na party baski mai lo I le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa mai lo wafu eva mai la ia le alfa I mai otara when see o malage
eva mai la ia pule lava o I lau fika a vea lava o le musika e mapua I o tina eva mai la ia le alfa I mai o tara wait to see on the line chief kalana wa okay eva mai la ia pule lava o I lau fika a vea lava o le musika e mapua I o tina. Eva Malipese, Malon Fafonga Samoa, Malon Fudeva in Musica, Radio Samoa #1 New Zealand Aqua, Simpson, He
size tu nei ngalo ngā wapu Ua fia o maku ai fia wa ai mai fo ia Kau ngulo le malanga makaloa male kalangoanga Ua umaonga ai le pua o Yahweh e no ole ansa O Yahweh koe inga pe ia ua se ua fika E le silo lau ka mai fai sile le i o ulima Le ai a Sofia a kai lau kalangofia ka maleanga Koe inga e le mani e le anga ua ngau ko lau kua Le malolo lau please call me ai follow mai ai kua lau ai si E a waku se whakala se i wini ai o lo mami A o ai e ngai ai e ro ai au me au whai Po a ue sau whai kara e se le kangaka e kalangoa ai Ia a mea voi ngei wili se ua su e oki ai o le pase se I le fia vai i le keinge masi o ngā leo pei o se pepe Ai se i kau folo pea o le kinga le anga ua sau ai fo i mane maha E kasi ala ka whangapau au lea ua pe i le au ngā O ia we koe inga pe ia ua se ua au fika E le silo lau ka mai fai sile le i o ulima Le ai a Sofia a kai lau kalangofia ka maleanga Koe inga e le mani e le anga ua ngau ko lau kua Le la lau unga sai o ke ngofu ma whakarikali Pea o walu aku whaalua pe koe sui mai ai sangatali Ai a whai a lai le ai o le a le kalia loa o e i vai Se sorry a koe inga o le pea ala e ke rua whiko ai Le la lau unga sai o ke ngofu ma whakarikali Pea o walu aku whaalua pe koe sui mai ai sangatali Ai a whai a lai le ai o le a le kalia loa o e i vai Se sorry a koe inga o le pea ala e ke rua whiko ai O ia we koe inga pea ua se ua au fika E le silo lau ka mai fai sile le i o ulima Le ai a Sofia a kai lau kalangofia ka maleanga Koe inga e le mani e le anga ua ngau ko lau kua O ia we koe inga pea ua se ua au fika E le silo lau ka mai fai sile le i o ulima Le ai a Sofia a kai lau kalangofia ka maleanga Koe inga e le mani e le anga ua ngau ko lau kua Pong Mario visti maunga ngau lau po anga anu mal malama ia ka de ofo so de alu pula ko mo ngau le size tu taimi to le mai le wa los pu pitu minute wa te ai le tu la ono tau tu re radio Samoa so lima I va toro amo ono ka ko anu a musika su piloi ia wa lama lau pa ponga ta po mai o le ngata ia o te ka ko le happy ka ko le fia ka po isi me ale happy ka ko musika Ea, vai atu ngai ka ko por klami se pai po le tu lai fitu, tana fitu au minat muli pai na misi le valu misi sulu. Ea, le se me atu bale lo pingan. Tau ni mai ngofa le ta tani tu lai fitu. Ya misi vole pasile. Ea ko le pasila le valu tai au. Ole upule ole fata mala. Ole fata mala. Okay, ka ukala so pe ia le upule ole fata mala. Ta to ta tano Ia pata mana po tato isi taimi o ngā nuenga. Ia lo no foi mauta malawa. Fia loa I lunga le awala. Fia lawa te anga iai e ngalo I o tato mā pau leilon me tupu ai. E aru pa noa le taimi ua ombare fia. Ia aru la tō whai pātau. Ia ke ia ua kai aku I le pomori. Pi o tūranga po e alo e mana tunasu pe ngā tō li mele o whatamana. Ia pai po te alo ki penga luenga wa umana o tau wina I tātou I tūranga e ao o tātou sāma mani ai meo ngā luenga. Ora mkua whakamala o kā koe seng. Wa wale ase ngā luenga le i o mai I tātou
e am tūlanga fōi e iai fōi ai inga. E fōi a vāta puia, e fōi le pā e base, i amare tūlanga e o iai lau tautua. A pai lai paka mala lesi kaimi ia a umapa fō aku i pēo na pāponga le tala neng sau kai. Ai tupu pēa koe kiki aku pui bāsa uma. E o tele fōi o nisi o alo le atunu o lo o ngāru nue e ni mena leo ki lipa meo, e laut meo ATM, meo masingi o ie ami i kupe. E wa ponga leo aku a kamanga o ie, a le nei, e le a vea kupe kongo le pengi kai pekene, inge ale a uri ke a le whai ai. Au manaia ia wa kula pongo po le ase po pe ke pa ko loa po aku rang wa penga ia o ngai ai policies po ile ka we abe o mai ko pe e ke le kai nga e kampai ke e aku ke le pai e take it to la fono yo ao e ke le pai pe ke pai mai a po le o ko mong mo le ya wa po tuang o le o ai lungo ka ko wo le lenga ka ke o le lenga ma le tūlanga e aunta tō sāma bani ai a le pata mala nā tātou o le awali i e pe o ai mei o kupa kupe e abe kupe e a ma load mai kupe a mai e koe abe nisi bank lau e le i alwe se lako van po le e o mana mau tino e a wale mene i a raspo lingo haku waa olo kum, olo la ko. Olo la ko ai ngano. Ya ua pa mo pa mala, me pa ta mala. Yo, vese mo pa ta mala. Ya an wa ku aru lo. Ai la ngalo. Le lo po lang pa ka ni me o nga kai. Yo, ala ko aku ven. Ya ma po le li. Yo. Ki lo solo, va vai fa lo. Ai ke le yo so pa mo ka male. Ke le io so i papo e whatau nuu lau ngā ruenga, e wawa ai po aila, po ingise o ngopo ngā, o ngā larolangi la e alako e whatau nuu iai, lau ngā ruenga, e ke wawa ai solo, wawa ai solo. Ia wapea e te mautinoa, ia na e a fiole i papo e whatau nuu ina, pēnā le lau bangalenga ngā aku leo so i papo aku leo so aku ai o mai kama, o mea kama si lau kupea e o orka meo pusa ke kele o ia o le akoa. Ia umanga i wanga me aku ro ia. Wa ka dia le bank la ko ia o kupe umanga ko pa ka ngule. Ia ko kongi umare pe nga tu langa um ha o pia ku pe ka nga ma ko ai. So sanga benga ia so sanga benga lama ta to te fata mala lama ia pa la tu la no mo ta to ma ta la te uma e ta tano ta to e o po le no po ta to pale o ke le nga o le ka mingi ro pumonia. O le ngā oi lunga online, lunga internet, mtulang wapena, me se lava e matau tia me o telefonia tātou. E makau kia, pe e whaka manai, ia wara ke leo ko ngā mea ngai sawe se aisi, pe ano whamanato po nai i alon pānau, moni au nai o tātou tua ai, maram lama, e taime o mi se ai, ia pawan mesi si akuru tina pori tamā, kasin milionga ro pai mai, ia kiriki roi, ia ki rola o mo ai tūlanga po i kama makau kia kama ngai peo i ngā le vāre langi mana langi o la tau ia o scam la tau ia makau kia ngā o i le we tonu i lungo online pata mala i tātou whao ngā ino tā telefoni tu o lalo io an sawa o pa ngai ngala telefoni ko ka pem tu nga pena ongi e ka wano se telefoni se tu nga pena e te o tu le se e ma wa foi le sai mingo nga bala au mai aka di lo e ku mar pai ko kana no pa pena ya le wa bilia ko e ke ngai mai e ma ku se la wa pe le wa mang mano ya em pai se singa bo se la wa pe ya o just like that ya tātou e soi popa ta mala ya pa lava tu o lalo tātou ya tātou pia le li so ni mai mo tātou i mea o malama tātou soi fo mo na le mpai se mea ya au ne pa mo se poto mana tamai ya pa mo le lopo le tua lona lava nga pa ia so ni mai mo tātou tau roi nei tātou e manu iai. Ia patano vātu, pāptai, mareta, no lama le mai pena po ia mane tō whae, alo sina ati, ia, lo pātu poi, ma no lama so lui, ku ma yu, ia, lo pātu, ma no lama ngā lue,
ia malo lava whaatai ma reta me uma manuia le api ma le whaasonga ma le tunu ia pena po ia Perenise wale sanu ia o le nā ia o tātou le fia lava au le lei lava ma reta o kako le matala pio le kako ia matala i te meuma wala kwa le si engalo over fia ala ngalo ila la ku ko mo ngoi ma le si me ona yo tātou tina e o poia kako me o ako e se i lumo le a po i lumo back and save i o pare o lova penga ngai ngofo ai ko mai e ma ka ki ole o te tu lo fo le ngana ma ku o le timi o tara la ko po i le bayaso le ia o lai le mpenga ku o ki po le ko kongo le poku o sui tu lo le ngana sui ari o le gym ke anu ma ka o avela o ko mele le gym ia a o isi na isi la tanga ta ya ku o kongo la ko i o le pale po e sui la na mai le yanga ko pa ko le ni sorry yo ko ngo ko lai o i mo si pa langi fe mo ave o mo ka se vai se vai manga ga yo spalangi ave manga kia ia mo nga lava sai ai ia mai so longa check ngoia au kongo o ngale poku wole le oku ka po yo le gym ia tulo nga sui ele yo kongo ko le gym ia e mo ia loka ia ngo fakale spalangi lai loka ngai ko penga loka la ai sepelanga ia au fongi la ku e ku le poku nga alu malau ato ku la ato alu kongo le gym ia la ke ko linga la ke ba mai la ko mo se ba ai a ko ye le ko se ko ai ngo ka mai ki e pe wai it's just pretending for le ka mai ki la ko e o le gym ma ai o ba ai nga o nga kongo le gym kongo fale manu lom tu ngo pena so se me ata to te ai ia tatou matala ma pa moe le me ia lo fatu malo le tunu ne po vanga na fiafi so ani mai le pui lo to so fua mo tatou ona oni fata mala tatou lunga online o tele le ngaoi ai me se tu langa po le o lo fata wo ni se o loa fata wo ta male ia matala tu langa pena au se tier ta male o le afeta la ono se la tala eso es so e tu langa ia ke alu ave el kupe ganga pe afeta la ai so e funga baru suli ma fel ka ba nganga elu lai le umanga kong ia pe tu langa pa pena ma tala ita to ia malanga fa alo ia lo fa tu manuia la to lunga le wala ia lo fa le le tau tai o to sa o le fa nganya telefoni pa manatu pe mo Pese na osana, pamanulo na lofa, pamanulo na piina, didi e kuma ala langa leri, ai soli para ya lo le fili. Ya ala langa leri, pese na osana, pamanulo na lofa, pamanulo na piina, didi e kuma ala langa leri, ai soli para ya lo le fili. Soli, say soli. Soli matu ai soli, se soli la lo le fili. Soli, se soli, tu ai soli, se soli. Soli matu ai soli, tu ai soli, se soli. Tu ai soli la lo le fili. Soli, se soli, tu ai soli,
soli, tu ai soli, soli, se soli, tu ai soli la lo le fili. Ya pepe se tato uma, pepe se ile fale anganga, fa manu lo na lofa, fa manu ilo na suafa, tato bidia tu ile ali, ai soli para ila lo le fili. Ya pepe se tato uma, pepe se ile fale anganga, fa manu lo na lofa, fa manu ilo na suafa, tato bidia tu ile ali, ai soli para ila lo le fili. Soli, soli, sei soli, soli ma tu hai soli, sei soli la lo le fili. Soli, soli, sei soli, tu hai soli, soli, sei soli, soli ma tu hai soli, soli, sei soli, tu hai soli la lo le fili. Soli soli amalu e fili au le anga u fa u kali ku loange ia Yesu o ia ole kupu ole file mu sabaku ai soli soli matu ai soli la ole file soli 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 matu ai soli soli la ole file soli matu ai soli soli la lo le fili, soli soli se soli, tu hai soli soli se soli, soli ma tu hai soli soli se soli, tu hai soli la lo le fili. Si comare tlega fiu tala pa unga yo mkwa soli al fili. Marurotu ya pera nise wale salu pe ya sele oki ngaki kangi ai Marietta se baba ya ya me esel por caramela e mai mo ia pera nise wale salu ai o mai mo ngis por kames ko luo e nga wale kango au ke do kango ku por kiki ia ko e baba ai po pele platform ngai ke pa pong ngai pe ni se wale santo ya pa maru waku ya ma ko musika mele va ko kene lo pole ko do ngai ke ke pa ma lo sia ku ya sa le ngai ma ngai ya lau sa ngai pa ko do ngai po pele le ki o ngai ke pa sang ngai anga wa type si ma ma ko ni ki o ma ko musika le happy ya sa le as ma ro le la wo fai ko do le e oi au le e wo fo mai au ke wo fo le ko ko le ska ya la ka mai ya ka mai sa mo le pare mi o ku la e pa mai se wa ya ma ko le ka la ngo ku por ki ma ko ne pa sa o ya ko va ba po pele ki o ngai ke vai penise ya ko ya ngai ku ya ma ko mai Marietta ma ko le va fia lui ku mai o sa o le lui ku mai o le fa ka mala poi sa o fa ta mala poi ma le pa ye le si me nga mo ma ka pa le me nga e mo wen nga o ya va tai ma lo la va Marietta pe po ia a lo sina mane to pai ya mai la to la ma to mai fa te te le ele mai Marietta sa o le ama kwa soli ale fili markia polo ele ola ka manga ya ka ko Nathan's Levy o mai sini Australia me vela vo ya pa tai amosa mai me pone ka no fai ya ma lola ya to ma puta mai il tanto por clame o tanto leva fia o musica so loi e se tan la tanto te ma ai ma tu mata ye pe o tanto ngona ya mole lu mana yo tanto o malama o lo fo te to le pa to wino malo le to no sa ana to
tu lano lama a tau ne ai le lei e a pai le ai pata pe a o tai su 5 minute ona tale o le tu la e fitu sorry pa pe o la ka le o ngori le la ka le fiku pe uma ka o le fiku ia sui ai don po pe uma sui samarianga le pe pa pe ka uma ia ale ia le nga pe mai lo kan ka ka la le pe mai sorry ke ho lo ko ma uma ko ulo uma ko ngai fi makui ana ko pe mai se kupe e maka ki Thank you, Marietta. Alala maya o traulanga pai olea Nalago ko ile tu pele vaya solea Sao nga tu peta ia pe ole palesa Pela tua itu pela al oni usila ole lava So my matua I let my phone or ile batana Nata fa ai poi pole ai o senea ka ile mama Tele ma phone oi ilo walo Au mai ai oi ni usila Manu fa pene o pai ma polo nga oi saloa Na e sila pia lava olo umativa
ita Paamali ele lo matua male toya ina Sa ulama ya ole sa ole na Uatau lo no masina I say dear I love you Say if I myself Pau ole mea o te papale ai le I te iua e nusu Ua whai mai e te au leanga Malo uli uli peyo sa ki kaka Ma o mata oma oma ua wha atu sa ile mato Ulo whai saka Ua whai mai e te ai la lafa Ai le iwa ai la vai ai o umata Sa ilo e te le I wha sau sau lava pea e sa vali mai I le ana I say dear I love you Say if I myself Pau ole mea o te papale ai le I te iua e nusu Ele e wha apea o se ki kaka E whai so na ma pau pau ma se nganga Sunga o te le ai la lafa O mea turi o so ona o le kuata Ele ilo e lau wha asilo o Ua na o a isi o loto Pai I ai atana na po Ele to e polonga e saringa o se popo I say dear I love you Say goodbye myself Pai ole mea o te papole ai Ia awane I e musu I say dear I love you Say goodbye myself Pai ole mea o te papole ai Ia awane I e musu Pai ole mea o te papole ai Ia awane I e musu Sawa kana kamaro kuila pai mo baru minute o na tane o le tulai fitu ka I le o po lo ku pai ngo pese ia ai abe pa maro mar pa tai ia long pa na patuina pese ia mas o tamam tina o tamali o le atu o ta leni o fo ai o pese pa pansau e mo voi se me le ta piofi umaya o me le e te mo voi lo fia e o poi pese pa le nganga pese senga pa le nganga sa o launga ta o fia o me le ia ta yala I pea lo so I fu mo o bola ia o tanto ia le so I fu ngale tu mo batu pa malo ma pa tai ila to fat pese o ta leni fo ai ta ino la au pa ia mo le bi inga lo ta to tua ai pa malo pa tai pa darbati ia le uso ia el Dominico ia wa ko ngu fale loli ia malo la pa tai amosa mai melpone ia malo lava le mapta mai sui te le ia lo patu man via le fiafi pena po ia clear claims ia tai malo mapta mai ia malo le tono lo mapta mai lunga le apia po linga ia malunga le YouTube channel pa pe po au kilani manu tu oi mo ta malawa tono lo sa pa pengal benga o tono e mamao pe lamo maputa mai ai ma moni atu manita ele lo nganga lo to pa te le lava mo fi lo to maputa mai pa tai lo to wanga le lei o fa mnianga o lo fa anga la ngona pa tau ba le ona batu la fa mnianga la to ta to no ta mam tina o so ma to fa pensa la mai pa na witi la pengal benga to fi mana tu poi la to le ato to ma no se mana tu per talo lo fa tu mo to so se mo tanga sanga se mo to malawa lo pangia le li olana fa mano longa e pa yatu pa iane mo le malo se to fa nga ina so I fu mo la mo ia mo lon fil ngalo mana tu po ia inga fa no fa ngai fa no anga ni se pele ma tanga mo sian malanga maniu fa mai se le nga le li ia tato fia mana tua tato ta pena tato sound uni e lo so tato no moni e vai le nela no langi e le taime bala au le li a ta pena te anu mana fia ono le pa nga ina lo so I fu lo wola le li o aso fo I mo tato la ngona pa to am tato vi le tua e po taime ma patia tato tu langa o mai o me fe tu le mai
ai lempa tātou pisiringia le wha maoni o le alofa o le atua, tātou te bala au atu e tali mai i lona wha maoni, i lona anga le nei, i lana wha mano longa, i lana wha mai senga, o lana wha manosi mai. Tua a toa lo tātou fia mana tātou taritonu, o lo wha tua le nā, tātou te wha tua i le atua, a oi e tangata o manatu mai e le ma lo fa tai le lofo le tua tai tono lo mliam ta fale o malama o le tunu au kinani manu tu tu o tunu mau fa mlia le li manu tu si o ta tu tunu o te talo sa mo na lua le atu pasifika o alama me tu po mai ta tu te mapu lava i le li mau alu ta tu fia ta tu tu vai ma te talo i le tua o ia lava e mai le mu i o tofi ngano mo tātou loto, mo o leo tātou fia pēr, e a mabibi i le tua, ai mana tua, i a tātou māta ala i te mi uma. Lo tātou soifua mo lai te tono lea tunu, i a mese o tunu o mamao lo nopia i ai, mano nopo ai tātou, te lama tātou te anga i ai, māta ala i te mi uma, fili mana te Apollo, pena lava e le moe se longa lava o whaamaliina le loto le te Apollo ta foi ai le man malo lava le lofo le anganga o le li lo tauto lo hina lo to soi fua mo tātou vola e manuia le tātou po launga e whaapetai tele lo to wanga le lei ma puta mai whaamaliina le tua mai ala tātou pese lea on tātou se atua i le awinatu muli o tātou tala e pe on whaaponga e sa Mafuta nga ua
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usi mai alau whaafafonga, telefon mai Samoa ia sa taitasi, wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O tātou mawhūtere nei fo ia sa fau, whaatalofa i lu tātou o tino o tala mai Samoa. O tau tino le fionga le fonga fitalai o le pāle mene, le sunga pāli ili olo i pola te eo masi pāu ilona tau si sia lea, o le tūto tasi olo na tofinga, e au noa malona whai tu au. O whai loa fo ia le fofonga o le fono i se pepa o whaam talanga whala wa i tele, e le whaavaya se manatu o tā uai, o le mawhai o neia whaafoina ngā lue ngā le fono a au whaitu la fono, o na ua lea i sona tūto tasi. O le finangalo papali e ala i lea pepa o whaasara launga whala wa i tele, o tali atu ai se finangalo le teitai o le itua ngai, e ala i se tusi le whaatonu na tu ina mai le au tu stala ma le au whaasara lau, maangi ngai se lo minga, ale nusi pepa o le Sunday Samoan, i lea so sana te nei. O lea tusi le whaatonu o le sunga atu i la epa lupe sori aisa i lele maria lea ngoi. O lo ia whailo ai o se tasi o tūlanga e ao na sila to toa i ai, pe a whaamuta le tūlanga le mautonu o iai nei, le loto i whane o le vaenga whaupu whai o lo tu i le foe, i le pū lea leo le malo. O le filifili leo se fofonga fitalai e leo se tasi, o avea mawhai pule, ai o se isi tangata mai whafo atu o le pāne mene. O stasi o mafuanga o whailo e tu i le epa i le natusi i le whaatonu, o mafua ai le vāo le whonga waa, i le whainga maloa le whaatua tua i le atua Samoa o tasi, o na ua le tuto tasi le fofonga fitalai, i le whaatinonga o na tiute, i le whaafoina o le fono a wao whaitu la fono le atano. O le tasi i tu, o na o le fofonga fitalai le isi whaipule, na saini i le tusi ua whaate ai le pānemia, ma isi ministai to lima mai le latu pati wha upu whai. Ai mai se sa malanga foi, i le sa ili ngā tupe a lea pati wha upu whai na masi atu, i New Zealand, Australia ma Amerika. Pei tai ua whai loa le fonga fitalai, o lo na a wai i lea malanga, o na o le pati wha upu whai lea na tau ai le palo ta tele, ma o lo ave ai o ia masui le stala. O le whaatinonga o na tiute o lo muri ta i ai le tūla fono whaavae, ma tūla fono tu mau le pāle mene. Whaalia le fonga fitalai, o le mautua upu whai o Samoa, e whaamoe moe le whaatua tuaina o na ofisa, e au auna i tangata lau tele. O ia tau tino ai, o le whaatinonga o lana matawhai oi, o lo whai le tūlanga māualunga le tūto tasi, ma le whaitu au. O ofo nei le mtanga aluenga o leo whare pui ma le toe fuataina, e maua le tau i tupe mo se tangata e mawaini whaamtalanga whaamaoni ma whaamoe moina, ina ia whesosoa ni ai isa i ringa o le pango tā sola, o lau i titi tua lima leo sa vali le lua vai aso, e le maua. E leo whailo aina le mtanga aluenga, pe fia le tau i tupe, ai wa au mai lea whaasiri silanga mo le atunu uma le lapitainga, ina ia au alavane i tau mawhai e whaafeiroa i lea tangata no fusala, o lo tau sairi po fea o lafi le fiai. O le tasi o lapta inga tāua mo le atunu mai leo, o se sori tu la fono o lo wha lafi o se pango tā sola, po se tangata o lo fia maua leo i ni suenga, ini tua inga tau sori ngā tu la fono. Wa wha alia mta ngā ruenga, a e sila i ala wititi longo vave se ofisa o leo o lata ane. O nuu muri na pōngi sā mai le iwa na pōe o mai le tasi al vaveao le asolua o le nei vā yaso, o fio anga mala ala whanga ia i nisi o vaenga o le motu o polu. Na toe fōi o nuu ma fio anga uma o le motu, na motu sia i aile le tise le asonga fua, ona o se wha le tonu i se tasi o afi i le whale le tise o lo i fianga. Whaalia le pūlenga o le whaalaptonga le malosi tau le tise le EPC se wha asana launga, o le mafuanga leo le tau whaasoa le tise i vaenga SS, o le motu o polu le amatanga o le vai aso, o na ua le mawhai afi le tise o mawai lea au nanga, o na tali atu le mana onga tau le tise masani ai i le motu o ponu. Ai na avea lea tau whaasoa le tise, ma whaati ngā uru li tō tere na whaaleo, i lungo o wala o viso ta inga tere vavave o lātou manatu, o na ua whaina nisi o mea tō tino e aru le tise, i le pē whaafo se i o lea au nanga tā ua.
O pisi nisi fo i mga ruenga masani na whaale tonu ai. Ai na whau tuaina le malo si tau ele tise. Pisi nisi ma ainga e whao ngā hafi whaale o leo. Pe a whai o iai. Ina ia whaaua wa i peo na maua ele tise. Ma whaatali tali ai le teimi e toi whaafo isi ai. Lana au nanga masani. O te tala nei tua mai le vai ngā leo na loka ai le whale pui tānu malala. Le to tolu o tangata ua mōria le umia ma le whauru whale mai le atunuu. O le nā koti o le aisa. Le ua wha mawina o le aisa pito tere lea tūsalo na mamafa ma le se fulu kilo kalama. Ua whauru whale whaasori tū la whono mai o tātu atunuu. O le tangata pito matua o le to tolu lea. O se tama ua fitu sfuru whātau sanga o le soifua. O ia lea Roderick Ignatius Mackenzie. Ma tangata whai ngā ruenga to lua se pisi nisi whale o loa i loto pā. Na au mai ia i lea nā koti. O ila ua ia o le tauria lea o Peter Hani Pale Malae. Ma le tama i tai o Jacinta Se Lafi Jiangguan. O talia ia le whaamsinonga le tālo sanga alo ia i la tau ia e te tala i tua. E au noa ma le tu inatu ni o la tu tali. Se i whaamautu uma morianga leo leo. O te tala ai i tua ma ia inga ina ia whaamautu le tama o Roderick. Whapele li o Peter. I loto pā, ai o Jacinta e whaamautu i toa mua. O polo ina fo i le tu ina atu o lātou pepa malanga ma tu si whalau e tāo fia, ma ia saini whaalua i le vāi aso i le ofisa o leo leo. O polo ina fo i le whaamsinonga le whai o se tāo finga whaale tu la fono, e le ma whai e se isio i nā tau nei e to toru o molia, o na tu ua o tātu o tino. O le aso luas fulwhana masina nei o Februari, e to e vala awaida ma tā ubule nei, mo le tu ina atu o morianga muri leo leo, mai lo ai ni talia i lātou ua tua ia. Se tingi pusa unga po se plastic container, na au mai ia pauta whaasaina. E lei mai asu e sue ngā leo leo e whaamautu umai a lātou morianga, whaasanga i seli i whai pisi nisi seina, wa whaailoa i le whaamasinonga alona ingoa o ia leo tau liu, po o liu tau. Lea na ia umia se la o malosi na ia whaapapā, ma wha manua li ai se li leo leo. O lea sunga fua le nei vai aso na tūla iei mo le te mua le wha amsinonga, lea ua mo lia ma wha ilo ai e leo ia leo leo lo lātou te ena, o le te tala i tua o lea li i whai pisi nisi asia, ona e iei nisi o mata upu na mo lia mua ai, ai le i o atu i le wha amsinonga, ma mafu ai se polo inga sa ili i se tusi sai. O lo mo lia le te minei tau liu po liu tau, i lona tau ma whai e whao o le oti, po le attempted murder, whaapelo na umio se au penga matautia o se whana, o lo mori ai foi ilona whaapare la au malosi, lea na a fiai se ali leo leo, na au fiai se vaenga o malu o le malo mai le ofisa o leo leo, i tuana i mato na nga i e tali atu le vala au, mo se feso soani se vevesi, i le vao leo o moria ma se tama i ta i sao la mafuta mua. O le aso sfurfitu o Februari, e to e vala wai morianga o le ali seina whaipis nisi. O tala i o le nei aso, soifua. Te whapakora maro leo turu au nā tū muri o tātou tāna pe mpaponga i le sōre tautou mai o tanga vai tipi au tanga vaia. Pawe moe le alofo le lia, ulia lea soa tai osa pongo tala mai si o tātou tunu i Samoa. Sta venga tala le tau lo tu moru verpa mawina o kilani luas puluono le maulunga o lo iai. Malon maru le piapi e spul malfitu, wingo pa nāni tau e le mai le o ngā tono le vai aso le salulu, luas puluono le bela pa mawina, malon maru le piapi e spul maleono.
Uti munga awa po le stofi luas pulono bela pa mawina malon manu le pia peaceful mal fitu pena po winga le tau ani mai le sofa raile po uti munga awa foi luas fitu le bela pa mawina le sofa raile malon manu le pia peaceful mal fitu to pa talo pa tio ta to no isa mo ne ba ngana pia pi te mi le mai su fa mi ru te le fitu to tonu tu sa le lava ta to te mo lo yai ia ai ma no lava fa ten mo le tonu fa pong mai ia le tau tu at for the radio sa mo lo tu malu bela pa mawina lu su riva mo no lo yai ia lo pa uti munga le fiafi o manu fo I sulu line le ma no se lo awo po insi ba ngona tonu lu su riva bela lo yai ia ma lona manu le fiafi e lua se fulu mo le ono se vai ngai no pa to ma tango fiel sulu la u nga ngai fo ele ne fo fiafi se vai na inicio no tu ai se pa e lava sa islands kala stese mo no tu ai ma tango fie le tau lo iai manu le fiafi e u mana ia sa ni wali se vai na tana le tau ia wala ba por clame pa nga solo ele ne fo I vaenga le vaiaso ta to anga e to nga tono le vaiaso la salulu la so ta yao e am ta to fie vi pa tai le tua ilona nofa malona lei ai se mai la pa ponga ta to por grande la nga uput penaina asiaba tu I pea 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala.